Ti perlu kaswa ban poi sya ka jing sasit yap jongu. Ngin ti chua ke ei ke ba la jia haswa ka jing sasit yap jongu. Bat ki ei ki kam jongu bat udai uei. Uchandon misra udai uei ne ki kang he. Hapo bihar. Hapabun ki kis penyap beriu la file percaya u. Haswa pun sasit yap ru. Udang don hapo ka kis penyap beriu. Bat udon hapo batok mentah lakat arsnyam. Bat dia kene ke kis ba udang don mentah sasit barok cerita hapo jel. Henry u apply ya ka parol ke ba khatsan sengi ban Pak Sumar sa hospital. Hakalai tarik Julai uyok ya ka parol Henry onda oleh yok ya ka parol ban lek Cak Sumar sa hospital. Lek direct sa hospital. Uya kedu bat ki geng ke jongu. Barulah pendap bun ki kam jongu Henry onda ladap kat arsengi. Ukamau ya kata ka parol ulek Pak Sumar sa hospital. Haparas hospital kemudian hapatna haka khasan tarik Julai. Haden baki doktor kila dep check up ya u gi Pak ya u ban mi na hospital haka khandru tarik Henry umtre ban mi uong ngadang kwa bansa sacisngi hapo hospital. Henry tipat kata kecisngi ke ba upan bansa hospital kade kesngi ke ba khadu bajong u. Ki doktor lu kimdut ban ong Amal ba kitip ba udai ugang bala penyap pun ki beriu. Kumta haka sengi ke ba khadu jong u haka khaniu tarik. Haka por haniu bejem step layo ring daka CCTV footage ya ki sangut ki gang bawan syaka kamera jong u uwei haden uwei kum haki film Bollywood. Kila sei kajong la kajong ka pistol jongki hirung sepo ka kamera kajang u kila siat yap ya u. Tak haden khatsau ni khatsan sakhan isangut kikang kilami bat kila pet kerat nak kata ke hospital bat haden live hiu sakhan sa uwe pat ukang umi nak kata kamera kajang u pat u uya jai kumbam jae. Hakabai de bat kede ke kes ki pulit kila yok ban kem ya uwe upadon ti utade utusif batsha kajing tokit kadang ya chekman.